Drago braćo i sestre, pomaže Bog. Kažu da je i narod u Sloveniji, omladina naročito, oni nisu u veri Božjoj, pravoslavni, ali su kao ljudska bića ukapirali da ih neko sistematski laže, zavodi, zamara i zamajava. I kaže da sve češće je vidljivije među njihovom omladinom da se skupljaju, da se druže bez televizora. Uslov je da se ugasi televizor. Jer su vidjeli da nešto ne valja, vidjeli su da sva ova elektronika i svi ovi ekrani, mada smo prvo to mi pravoslavni trebali da vidimo pa da posvjedočimo svijetu, da je to štetno po dušu, da zabavlja oči, ali zaslepljuje oči duše, da Boga ne vidi, zaboravi ili nema vremena, da zavoli uživanje umjesto posta i truda. Ako zavoli uživanje, on polako tone u svako drugo zlo, jer da bi čovjek na zemlji izdržao iskušenja i bio bogotražnjiv i bogoljubiv, mora da bude u istini pravoslavno i mora da živi pravoslavno u trudu neprestanom i uzdržavanju od mnogo čega. I svaka reč Gospodnja je večno lekovita i svaka reč iz Evanđelja po svetim ocima, neki kažu da ima 3 poruke, 3 dimenzije, i samo se može spoznati istinito tumačenje Duhom Svetim, a Duh Sveti je u pravoslavnoj veri. Zato ni jedna sekta, zato niko ko svojim umom počne da se usudi drsko, da kaže ja znam, ja razumem, on skrene, jer je to ja znam, ja razumem od demona i od gordosti. I koliko je istinita, večno istinita reč Hristova, poznajte istinu, istina će vas osloboditi, ja sam istina, put i život. Pravoslavni Gospod naš i oni smireni koji ga pravoslavno prihvataju, oni su uvek slobodni, oni su uvek radosno tužni, jer ovdje na zemlji ne može da se bude samo radostan, a da ne budeš i tužan videći veliku pogibiju duša oko tebe. I koliko laž koja ne postoji, ona nema biće, ona, pošto nema nikakav sadržaj, ako se ne ponavlja, ona stalno zahteva ponavljanje i ponavljanje, zahteva kamere iz 1000 uglova, zahteva neprestane emisije, neprestane laži. Pogledajte samo kako ovaj veliko izdajnik kao i oni pre njega funkcioniše. Znači, idu izjave na svaka 3 sata. Dnevno da bi lagao, da bi održao laž, on mora da laže svaka 3 sata da se ne zaboravi. I toliko se pazi na to duhovno drogiranje naroda preko medija, da su skroz se upleli u đavolske mreže i da su to razvili do krajnjih granica demonskih. I teško njima, i samo li malo zastanu u tome, sve će im se srušiti, jer je Bog istina i zemlja je Gospodnja i pobjeda je pravoslavna na kraju, bez obzira kakav okupator sad vladao, čime narod trovao, danonoćno trovao, kao što vidite, to rade naročito od 45. i pojačavaju sve do dana današnjega. Tako da kažem
drago mi je što i narod polako shvata da ovo nije država, nego logor, samo su sada granice logora ne u NDH, nego izgledaju demokratskije i šire, a koljači nisu sa noževima i sa onim srbosecima, nego su fino obučeni u kravatama i glume ti prijatelja i patriotu, a tiho, skrivajući okupaciju, gledaju da satru i tebe i rod tvoj. Pravoslavlje je velika smetnja novog svjetskog poretka. Radi uništavanja pravoslavlja su širili nemoral među pravoslavnim narodima, naročito komunizam kao otvoreno bezbožstvo, i pokušavali su da sveštenstvo upotrebe kao agente koji će polako odvajati narod od pobožnosti. I tamo neki ruski udbaš je izjavio da nije kod njih uopšte bilo episkopa, a da nije bio saradnik Čeke i KGB-a, a kolika je Rusija okupirana komunjarama, a koliki smo mi, a da to kod nas ne bude. I nije naše da delimo ljude i spašavamo crkve i otadžbine, ali je naše da čuvamo istinu i da ne damo nikada se odreći ni od čega čestitoga, od onoga što narodu pripada, od onoga što je pravoslavno istorijsko postojanje. I onda sa takvim svedocima nema tog okupatora koji će poništiti neki narod, koji će istrebiti neki narod. Ne postoji taj okupator ako postoji iole pravoslavnih vernih Hristu koji su svesni da su dužni Bogu i svojoj savesti, da ne ćute u vremenima izdaje, da svedoče o svemu svetom čemu su nas naučili sveti preci naši i da nikada ne prećutkuju nikakvu laž ni sablazan kako ona ne bi neprimećena brže se širila u narodu. To je dužnost i obaveza. Žao mi je samo što sam negde zaturio gde sam pročitao kod svetog vladike Nikolaja da je svedočenje i branjenje pravoslavne vere i otadžbine obaveza, a ne izbor. Ko može, ko sme, svi će reći da ne smije jer je to teško. Ali je obaveza. Ne može, ne mogu. Možeš da kažeš ne mogu toliko, ali ne možeš da kažeš ne mogu uopšte. I to dobro znaju naši duhovnici, to dobro znaju svi oni koji nas vide, većina njih koji su kršteni, vide da smo u ropstvu, znaju da su sami dužni da nešto učine, ali nemaju još uvijek vere da shvate da je i ovo činjenje, da ti svedočiš protiv laži, iako je vidljivo, ne pobeđuješ, ali Bog zna rezultat. Ti odradi ono što si ti dužan pred Bogom, a Božja blagodat će sve ostalo, jer ti ne možeš ništa. Ti možeš samo svojim delima da posvjedočiš da želiš blagodat Božju, da želiš istinu pravoslavnu, da želiš pravoslavnu slobodnu Srbiju, a sve ostalo je do Boga, do njegovoga promisla i plana koji je najlekovitiji za ceo narod naš. I koliko ovdje puta slušam, neki kažu, baš me interesuje,
neko dobije blagoslov da ne dođe na litiju. I ajde, ne interesuje me od koga dobije blagoslov. Nego ga pitam šta ti je rekao. Kaže ništa, samo me ovako uhvatio za ruku, stiskao me i gledao me ovako autoritativno u oči i rekao mi je tamo nikako. Tu kad se priključe još demoni pa prave smutnje, jer đavolu nije prijatno da u zemlji gdje je okupirana neko u strahu Božijem svedoči istinu posred ulice. I duhovnici podsvesno znaju da su oni dužni ovo predvoditi, ali su sebe ubedili, lakše im je sebe ubediti da mi nismo normalni, nismo primjer nikakav, da oni onda ne bi mogli da bi oni sami sebi mogli da kažu eto nema nikoga, pa ne mogu ni ja. Ovo nije nikakvo delo, ovo je samo nešto minimalno što bi moglo da se uradi u ovoj okupaciji sa nadom da se pojača i poveća i u svakodnevi. I svi oni još plus koji su ovde dolazili, ali su našli razlog da više ne dolaze, iako mi, čini mi se, od prvoga dana ovde pričamo istu priču, ništa promenili nismo, tim nedolaženjem oni svedoče da nisu bili ni svesni zašto su dolazili, ali nažalost mnogi od njih sada bi voleli da se i mi ugasimo, da nas nema, da ih ne bi podsjećali. Ali ništa se ne ljutimo, niti ih pozivamo da dođu. Ako osjete da treba, neka dođu. Ako ne osjete, sami sebi neka objasne. Ali i u jednom i u drugom slučaju ne smiju da budu sigurni u sebe da oni znaju šta treba i kako treba, jer nama su šta i kako treba jednom za navek rekli sveti oci. U poukama i o žitijima svetih Ave i Justina ima sve i nema tamo nigde da nađeš nekog svetitelja koji bi rekao u vreme izdaje vere i otadžbine sedi, nemoj ništa, polako, pazi, okreni, obrni. Rekli bi ako je životna opasnost. Ali ako nije životna opasnost, a prodaje se vera i država oko tebe, sve se izdaje i ti da ćutiš. Ako te gone, pobegni posle. Nemoj da bežiš sad. Starac Gavrila je rekao, ostaće Kruševac slobodan, rekao sam, ali to ne znači da svi idu sad u Kruševac da pobegnu. Nego Kruševac će ostati slobodan ako ne budete svedočili veru, ako ne budete vi po savesti svojoj uradili što ste dužni. Ako dođe do kazne, ako ovako nastavite u nepokajanju, jer nije pokajanje samo ispovest i samo molitva, nego se traži iz ispovesti i iz molitve da se primi blagodat, da bi se smirenim delima svedočila vera pravoslavna, ne bi li doživeli slobodu pravoslavnu, ne bi li narod, bližnji naši. Zamislite kakvi smo mi bili pre 10, 15, 20, 30 godina. Šta smo znali? Ništa nismo znali. Tako većina naroda našega danas. Nismo znali ni gde živimo, ni ko vlada, ni šta hoće s nama. Ni zašto nam prazne sela, ni zašto propovedaju otvoren ateizam, ni zašto dovlače sekte. Sjećate se, Mira Marković je prva dovela jogu i ostale sekte u Srbiju. Niko ništa nije znao, a koliko takvog naroda ima sada, i zato pravoslavlje mora sa smirenjem da se svedoči, trpljenjem, da bi blagodat Božija bila i da bi blagodat Božija svedočila, a ne mi. Naš samo da bude trud, pravoslavan trud, kako su sveti oci zapovedili, da taj trud bude izraz naše volje, da želimo blagodat i da želimo pravoslavnu i slobodnu Srbiju i da je to jedini izlaz iz ovog prokletstva i da će biti sve gore i gore i da se treba spremiti na to gore i gore pravoslavnim životom kako bi to gore i gore prestalo i kako bi osvanula ona pravoslavna Srbija oslobođena
ruskim pravoslavnim carem, kako su zapovedili i proricali starci naši, samo ako mi to budemo želeli, a sad je vreme da se pitamo koliko i šta želimo. Tako nam Bog pomagao da sve pravoslavno sve više bude, sve smirenije, ne bili ljubav zadobili i ne bili kao porodica pravoslavna, ne samo mi na Litiji, nego cela Srbija bila. Amin, Bože daj.